panalakaran na rin opisyal ng Fedhoa king San Fernando ing karelang suporta king administrasyon ng Mayor Vilma Caluag. Ay ng istorya ng Patricia Mamamon. King Siyudad San Fernando, Pasibayung Pepasyag Suporta ing Federation of Homeowners Association of Fedhoa, karang programa ng Mayor Vilma Caluag, kapamilatan ng metong courtesy visit inyang May 26 king Executive Building. Penimuna ng Fedhoa President Joselito Manguning delegasyon, a Pepasyag ni balaw sa suporta at pamakisan metong karang proyekto ng alkalde, agpangking grupo, makasadya lareting makiadwangan karang inisyatiba ng administrasyon para king kapakanan dareng residente ning San Fernando. Party 18 ning kapag nasa ning LGU na isulong ing shared governance kapamilatan ning aktibong partisipasyon dareng homeowner communities. Pasalamat niya ni Caluag king suporta ning Fedhoa at dinikdik ing maulagang papel ning Homeowners Association king pamagplano at pamagpatupad dareng programang pangsyudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.